Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela LG G Pro 2. Ovo je naslednik modela G Pro E988. To je inače uređaj koji je imao odličan odziv na tržištu, a G Pro 2 je definitivno uređaj koji će nadmašiti svog prethodnika. Za početak, sadržaj kutije ovog modela sadrži naravno sam uređaj i bateriju. Baterija ovog modela je izuzetno snažna litijum-ionska baterija od 3200 mAh. Nadalje, tu su uputstva za upotrebu, punjač, USB kablovi i slušalice. Same slušalice inače imaju 3,5 mm džek, odnosno 3,5 mm ulaz u sam uređaj. Ovaj model je izuzetno svež, na tržištu se pojavio u aprilu 2014. godine i predstavlja model koji ozbiljno može ugroziti poziciju Samsungove Note serije uređaja koja je također ekstra klasa. Ovaj model posjeduje LTE podršku, funkcioniše sa microSIM karticom, a po samim tehničkim karakteristikama, kao što smo rekli, može da parira modelu Note 3 koji je izuzetno aktualan na tržištu. Kako po tehničkim karakteristikama, tako i po samim dimenzijama. Ovaj model je opremljen sa prilično velikim displejom i u nekim najkraćim crtama razlika između ovoga modela i njegovog prethodnika, modela G Pro, razlike bi se mogle svesti na jači procesor. Znači, ovaj model posjeduje procesor od 2.3 GHz u odnosu na 1.7, ima veći displej od 5.9 inča u odnosu na 5.5, kamera je bogatija nekim opcijama, ima izuzetne opcije, više RAM memorije, to su 3 GB RAM memorije, fabrički dolazi sa trenutno najsvežijom verzijom 4.4.2 KitKat i još mnogo detalja. Što se same izrade ovoga uređaja tiče, on je izrađen od plastike, kao i većina aktuelnih uređaja na tržištu. Zadnji poklopac kod ovog modela se može skinuti, on je izrađen od plastike i reljefno je obrađen, što utiče naravno na bolju kontrolu samog uređaja u ruci korisnika. Kao što smo rekli, ispod zadnjeg poklopca ovog modela je smeštena izuzetno jaka baterija od 3200 mAh. Možemo vidjeti ulaz za microSIM karticu kao i za microSD karticu. Ovaj model inače fabrički dolazi sa 16, odnosno 32 GB interne memorije, to su fabričke verzije, ima mogućnost proširivanja memorije do 64 GB. Također, na zadnjoj strani ovog modela možemo naći sada već isprobanu i, da kažemo, vrlo praktično smeštene tastere za pojačavanje zvuka, kao i dugme za paljenje, odnosno gašenje samog uređaja. Nadalje, na zadnjem poklopcu, odnosno sa zadnje strane modela, možemo vidjeti glavnu kameru. Riječ je o izuzetnoj kameri od 13 megapiksela uz podršku LED blica. Nazad se također može uočiti otvor za zvučnike. Inače, ovaj model posjeduje Dolby Mobile poboljšanje zvuka i ima prilično kvalitetan zvuk. Koliko jak, ali toliko i čist i kvalitetan zvuk. Sa prednje strane ovog modela vidimo njegov displej, naravno centralno smešten displej. To je jedan prilično velik displej, to je True IPS LCD displej od 5.9 inča sa mnoštvom mogućnosti, da tako kažemo, od multitača do odličnih boja, do odličnog kontrasta, do izuzetnih performansi kada je reč o uglovima pregleda. Definitivno jedan od kvalitetnijih displejeva koje sam ja lično imao prilike da vidim u posljednje vrijeme. Pored svega toga, on posjeduje Gorilla Glass 3 zaštitu, jednu od trenutno najaktualnijih i najsvežijih vidova zaštite samog displeja. Kao što smo rekli, ovaj model, pored ovog odličnog displeja, funkcioniše sa Android operativnim sistemom, što je isto jedno od sada već uobičajenih operativnih, odnosno najčešćih operativnih sistema uređaja na tržištu.
Sam 4.4 KitKat korisnicima ovog modela pruža izuzetno velik i širok spektar mogućnosti od samog uređenja. Korisnički interfejs kod ovog uređaja je bogat, znači samo uređenje početnog displeja kao i samih opcija i mogućnosti upotrebe ovog modela je izuzetno velika. Kod ovog operativnog sistema nalazimo apsolutno sve uobičajene verzije kada je reč o aplikacijama. Tu je naravno Googleov paket Chrome pretraživača, kao i mnoge druge Gmail aplikacije koje definitivno olakšavaju, kao Gmape, olakšavaju korištenje ovog uređaja. Ono što kod ovog modela još važno spomenuti, to je njegov mozak, da se tako izrazimo, odnosno pokretač, sam motor uređaja. Reč je o prilično jakom Qualcommovom Snapdragon 800 chipsetu i quad-core procesoru od 2.26 GHz, to je Krite 400 procesor. Uz 3 GB RAM memorije ovaj model zaista brzo funkcioniše. Spomenuli smo kod ovog modela i izuzetan kvalitet zvuka. To se možemo izuzetno lako uveriti kako po snazi, tako i po čistini samog zvuka. Učitavanje stranica je također brzo, također funkcioniše bez ikakvog zapinjanja, bez ikakvog kočenja. Ovo je definitivno jedna odlična stvar za korisnike koje su zahtevnije kada su u pitanju same aplikacije, kada su u pitanju same igrice, kada su u pitanju programi koji su važni recimo za poslovni svet. Ono što još treba spomenuti kod ovog modela, to je sama kamera za koju smo spomenuli da je izuzetna. Kamera kod ovog modela ne posjeduje fizički taster, to je možda jedan mali nedostatak, ali zapravo i ne mora biti. Kamera kod ovog modela posjeduje autofokus, besprekoran zoom, besprekorne opcije kod videozapisa. Inače ovaj model posjeduje 4K videozapis. To je tip zapisa kod kojih je rezolucija videa ima preko 4000 piksela u horizontalnom prikazivanju uz konstantan autofokus i stereozvučni zapis. Definitivno jedna od kvalitetnijih kamera trenutno na tržištu u ovoj klasi kamera od 13 megapiksela. Sve u svemu LG G Pro 2 je jedan uređaj koji dobija svaku preporuku. Od same izrade, od samog kvaliteta izrade do displeja, kamera, bogatstvo aplikacija kao i snažnog procesora, ovaj model je definitivno uređaj koji će korisnike, zapravo njihova očekivanja premašiti višestruko definitivno. U svakom slučaju još jednom topla preporuka za ovaj model. Ovaj model i mnoge druge možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.